الله أكبر الله أكبر. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jayawikromo, Palembang. Hari ini Senin 5 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan 1 Safar 1446 Hijriah. Mari bersama kita melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Ustaz Ahmad Fitrayadi SPDI dan imam dipimpin oleh Al-Ustaz Muhammad Farhan Sulhani Al-Hawid. Dilanjutkan cawisan pada sholat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Ubaidillah Luai MSiki MSI dengan pembahasan kitab tafsir Al-Ahkam. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jemaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jemaah dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Dan kami mohon kepada para jemaah untuk dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jayawikromo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waj'alna min ibadihi as-salihin. صووا صفوفكم بين سيد الصفوف تمام الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الحسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن
ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل
زوج بهيج. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات. السلام عليكم يا نبي ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا وعلى آله وصحبه. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله. صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي
شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام إليك يعود السلام حينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما يشاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إلهي يا رب يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العظيم بحمد الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمه الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا
لا إله إلا الله 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 لا إله إلا مقصود لا إله إلا الله لا إله إلا عظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها إن الله وملائكته يصلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا واغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا وذريتنا وأهلنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين إلى حضرة المصطفى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أبو بيصل الرابع وأنك أحمد أبو حبيب وكبر رحمة شعر الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين آمين يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة غفر الله لنا ولكم برحمتك يا أرحم الراحمين دوام فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin الشهداء والصالحين والعلماء العاملين ومشايخنا في الدين ولكل ولي وليه من مشارق الأرض إلى مغاربها ومشايخنا وأساتذتنا ومعلمينا وعلمائنا وإلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا والمصنفين المخلصين خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب الشيخ علي الصابوني وأصوله وفروعه شاور الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para guru-guru kita, mudah-mudahan beliau-beliau senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan lahir dan batin, selalu mendoakan dan membimbing kita semua, amin ya rabbal alamin. Para jamaah, para hadirin yang insyaallah senantiasa dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah, marilah senantiasa selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat nikmat Allah, berkat pertolongan Allah, taufik dan hidayah dari Allah, kita semua bisa menjalankan aktivitas kita, menjalankan kewajiban kita. Mudah-mudahan semuanya menjadi amal ibadah yang mendapatkan balasan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita dijadikan orang yang istiqomah, orang yang konsisten, selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba yang taat kepada Allah, menjadi hamba yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua benar-benar diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak akan mendapatkan jaminan syafaat dari beliau. Karena tiada lain yang bisa kita andalkan kelak di akhirat kecuali hanya pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau mengandalkan ibadah kita belum tentu, karena kadang ibadah kita masih jauh dari kesempurnaan. Mau mengandalkan pahala kita belum tentu, karena kadang pahala kita masih
ya apakah diterima ataukah tidak. Amal kita apakah diterima ataukah tidak, kita tidak tahu. Tetapi yang jelas kita mengharapkan benar rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga syafaat pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis yang pernah kami baca dalam sebuah kitab, nama kitabnya Bidayatul Hidayah. Di dalam kitab itu panjang lebar hadis itu yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Jadi setiap langit ini ada malaikatnya, Pak. Malaikat yang menyeleksi amal setiap hamba. Jadi setiap tahapan langit ini amal itu dibawa oleh malaikat, tapi sebelum menembus langit berikutnya sehingga dihadapkan kepada Allah amal ibadah seseorang, maka diseleksi dulu oleh malaikat. Langit pertama menyeleksi tentang apakah amal itu ada campuran ghibahnya apa tidak. Apakah amal itu bersih atau tidak? Adakah dia ngomongin kejelekan orang atau tidak? Nah itu. Kalau ada amal itu ghibahnya, maka dikembalikan kepada orang tersebut, alias ya tidak diterima. Nah berikutnya juga ketika amal itu lulus di langit pertama tadi oleh malaikat tadi, dibawa lagi oleh malaikat hafadzah, nama malaikatnya yang membawa amal itu, diterus ke langit kedua. Di langit kedua diseleksi pula apakah ada unsur riyaknya atau tidak. Riya itu apa, Pak? Pamer, mengharapkan pujian manusia. Kalau ada amal itu ada unsur riyaknya, bukan lillahi ta'ala, tetapi karena orang, karena dilihat manusia, karena kepingin pujian, maka amal itu ditolak kalau ada unsur riya. Ya. Nah selanjutnya ketika lolos dia, tidak ada riyaknya, dia bawa lagi amal itu ke langit ketiga. Ketika langit ketiga, apakah ada campuran sombong atau tidak, takabur atau tidak. Kalau dia beramal tadi punya rasa sombong, ya berarti ditolak amalnya, dibalik ke lagi. Terus dibawa lagi ke langit 4, diseleksi lagi bersih atau tidak. Ada tak unsur ujubnya? Ujub itu rasa bangga. Jadi kadang ini setan ini menggoda amal manusia itu mulai dari awal sampai akhir, Pak. Ya, tidak selesai di awal, maka setan menggagalkan pahala atau amal manusia di akhir. Di awal itu digagalkan dengan niat yang jelek. Contoh misalnya ketika kita berangkat ke masjid ibadah sudah punya niat riak tadi, nah itu gagal, pahalanya hilang. Kalau ada unsur riak, pamer. Kaget ketika kita sudah niatnya bagus, maka setan berusaha menggagalkan ibadah manusia lewat apa? Lewat dibuat lalai, hilang khusyuknya. Itu biasanya di tengah-tengah ibadah. Tengah-tengah ibadah digagalkan karena tadi pikirannya kemana-mana, akhirnya hilanglah khusyuknya ibadah. Kemudian ketika orang sudah lolos, niatnya bagus, lillahi ta'ala, khusyuknya juga ada,
Terakhir digagalkan lagi oleh setan dengan apa? Dengan kadang muncul ujub. Ujub ini istilahnya penyakit hati yang ya timbul setelah orang beramal, setelah orang beribadah. Apa itu ujub? Ujub itu bangga. Bangga merasa dirinya sudah melakukan sebuah kebaikan. Jadi kebaikan itu, amal itu memang muncul dari jeripayahnya, itu ujub, sehingga merasa bangga. Nah akhirnya dengan ujub itu ya berkurang juga pahala amal manusia. Karena apa? Karena hakikatnya kita bisa ibadah, kita bisa beramal, melakukan kebaikan, hakikatnya sebenarnya adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah dengan seperti itu kalau dipikir-pikir, ya tadi diseleksi juga amal itu langit 1, 2, 3, 4 sampai langit 7. Maka kira-kira kalau dipikir-pikir, kalau kita hanya mengandalkan amal kita, mengandalkan kebaikan kita, apakah nanti bisa menjamin keselamatan kita di akhirat? Belum tentu. Belum tentu. Karena jelas masih banyak kurangnya, masih banyak cacatnya. Akhirnya tiada lain yang kita berharap adalah ampunan Allah, rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah, dan termasuk juga syafaat pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya suatu ketika Nabi ya ditanya oleh sahabat, wahai Rasulullah, apa yang bisa memasukkan manusia ke dalam surga? Yang bisa memasukkan manusia ke dalam surga adalah rahmatnya Allah, bukan dari amal ibadahnya. Apakah engkau juga ya Rasulullah? Kata sahabat, iya, saya juga termasuk. Yang memasukkan, mengantarkan ke dalam surga adalah rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, makanya tiada lain yang kita harapkan adalah kasih sayang Allah, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya doa kita di solat itu Rabbighfirli warhamni. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, warhamni, dan kasih sayangilah aku. Nah itulah intinya. Itu. Ya mudah-mudahan kita semua dalam ibadah ya semangat kita ya bukan karena apa, tetapi karena ingin meraih rahmatnya Allah, karena ingin meraih ridhonya Allah, karena ingin meraih ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah rahimakumullah, selanjutnya kita meneruskan kajian kita, yaitu pembahasan kitab tafsir Ayatul Ahkam, yang mana kemarin sudah dijelaskan tentang batasan rodok, batasan orang menyusui, sehingga dari menyusui itu bisa menjadikan hubungan mahram antara ibu dengan bayi yang disusuinya. Nah sekarang dibahas juga di dalam hukum dalam kitab ini, yaitu tentang batasan kehamilan manusia. Al-hukmu tsani, hukum yang kedua, kam hiya muddatul hamli asy-syar'i, berapa batasan hamil yang dihukumi hamil seseorang itu berapa bulan? Ya, kalau di dalam kondisi kita sekarang umumnya orang kan 9 bulan. Jadi kehamilan itu ukurannya, batasannya adalah 9 bulan. Kalau secara syariat bagaimana? Maka dijelaskan di dalam kitab ini, ajma'al fuqaha ala anna aqalla muddatil hamli hiya 6 ashhur.
Jadi sepakat ulama mengatakan minimal orang hamil atau wanita hamil itu mengandung itu yaitu minimal 6 bulan. Jadi kandungan itu ya mungkin ini juga berdasarkan penelitian para fuqaha ahli fikih itu mengatakan kehamilan itu secara syariat Islam itu minimal 6 bulan. Minimal 6 bulan. Wa hadzal hukmu mustanbatatun min qoulihi ta'ala wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Karena bersumber dari firman Allah Ta'ala wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Bahwasannya kehamilan manusia atau perempuan hamil itu ditambah dengan dia menyusui itu totalnya itu 30 bulan. 30 bulan. Jadi hamil, melahirkan, lanjut menyusui anak itu kalau dihitung bulan jumlahnya 30 bulan. Jadi kalau dikurangin, jadi kalau menyusui 2 tahun kan ukuran menyusui itu berarti 24 bulan. Nah sisanya dari 30 dikurangi 24 berarti tinggal 6 bulan. Nah 6 bulan itulah masa kehamilan. Jadi mulai dari hamil ya sampai menyusui itu 30 bulan. Menyusui 2 tahun berarti hamilnya tadi 6 bulan. Nah ini menjadi dasar hukum minimal orang itu mengandung bayi itu 6 bulan. Sehingga di bulan ke-7 itu sudah bisa melahirkan. Tetapi memang kondisinya apa istilahnya itu bayinya prematur, bayinya lemah. Nah itu ya kondisi normalnya biasanya itu standarnya umumnya orang itu 9 bulan. Selanjutnya ada sebuah penjelasan yang disampaikan oleh Ibnul Arabi. Qala Ibnul Arabi fi tafsirihi. Jadi dalam tafsirnya dijelaskan ruwiya anna imra'atan tazawwajat fawaladat li sittati asyhurin min yaumi tazawwajat. Jadi ada sebuah kisah ketika zaman Khalifah Utsman bin Affan itu ada perempuan itu menikah. Setelah menikah tahu-tahu langsung hamil. Dari setelah menikah itu langsung dia hamil. Kemudian 6 bulan dari pernikahan dia melahirkan bayi. 6 bulan itu. Nah, karena kondisi ketika itu kan umumnya uang kan 9 bulan, 10 bulan itu lahir. Nah, ketika itu ada perempuan ya 6 bulan dari menikah melahirkan anak. Maka langsung fa'ata biha Utsman radhiyallahu anhu fa'arada ayyarjamaha. Maka datanglah Khalifah Sayyidina Utsman itu datang tahu kalau ada wanita yang setelah 6 bulan menikah melahirkan, langsung dipanggil wanita itu untuk dihukum rajam. Untuk dihukum rajam. Karena apa? Karena ada indikasi dia yaitu berhubungan sebelum menikah. Kan berarti kan zina. Karena kan umumnya 9 bulan, tahu-tahu ada yang baru 6 bulan kok lahir. Ini kan ada indikasi, ada dugaan kalau dia sebelum nikah itu berbuat zina. Akhirnya Utsman memanggil perempuan itu untuk dihukum rajam. Untuk dihukum rajam. Rajam itu apa ya? Ya
dihukum dilemparin batu sampai mati, itu hukuman rajam ya. Jadi hukuman zina itu ada zina muhson, ada zina ghairu muhson. Kalau zina muhson itu untuk orang yang sudah menikah kok dia berzina muhson, maka hukumannya rajam. Itu sampai mati. Kalau yang belum menikah kok berzina, hukumannya dicambuk 100 kali. Nah, mendengar berita tersebut yang tadi, yang keputusan dari sahabat Utsman bin Affan tadi untuk merajamnya, datanglah sahabat Ibnu Abbas. Faqala Ibnu Abbas li Utsman, innaha intakhasimkum bi kitabillah tuhsimkum. Jadi sahabat Ibnu Abbas karena seorang ahli tafsir, dia berkata kepada sahabat Utsman, nanti dulu sahabat Utsman, coba diperhatikan dulu, kita gali dulu lewat kitabnya Allah, lewat Al-Quran, apa memang dia ini benar-benar berzina atau tidak. Akhirnya sahabat Ibnu Abbas menyampaikan sebuah ayat, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, kehamilan ditambah dengan menyusui itu 30 bulan yang tadi. Nah, kalau menyusui itu sendiri 2 tahun 24 bulan, berarti kehamilan itu cukup 6 bulan, tidak perlu nunggu 9 bulan. Akhirnya setelah mendengar penjelasan sahabat Ibnu Abbas tadi, hukuman yang mau vonis kepada perempuan tadi, maka dibatalkan oleh sahabat Utsman bin Affan. Karena apa? Karena tadi 6 bulan yang melahirkan tadi, setelah menikah 6 bulan kok melahirkan, maka ini dimungkinkan bayinya memang bayi yang sah dari pernikahan itu. Karena apa? Karena kan kehamilan minimal 6 bulan. Ya, yang awalnya tadi ada tuduhan kemungkinan perbuatan zina, rupanya enggak jadi. Karena apa? Karena 6 bulan itu dimungkinkan bayinya itu bayi yang sah dari hubungan pernikahan. Nah, itu. Makanya di dalam mazhab Syafi'i itu ketika ada bayi yang ketika ada seorang yang menikah 6 bulan kok melahirkan, maka itu bayinya bayi dari pernikahan itu. Tapi kalau ada lahir kok bayi itu kurang dari 6 bulan pernikahan, berarti itu dimungkinkan ada hubungan sebelum menikah. Nah, itu. Nah, jadi minimalnya kandungan itu usianya 6 bulan. Nah, itulah yang menjadi dasar riwayat cerita tersebut dan juga ayat penjelasan di dalam surat Al-Ahqaf, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, yang menjelaskan minimal kehamilan itu 6 bulan. Kalau maksimalnya berapa kandungan itu? Kalau di dalam sebuah kitab, dalam kitab fikih itu dijelaskan itu maksimalnya 4 tahun. Kandungan itu 4 tahun. Ya, menurut sebuah cerita yang 4 tahun kandungan itu yaitu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu dikandung oleh ibunya selama 4 tahun. Nah, itu sehingga keluar sudah jadi orang yang pinter, alim. Karena sudah belajar dididik dalam kandungan, dalam alam rahim, alam ruhnya sudah dididik, sudah pinter. Jadi keluar wajar ya, menurut riwayat ketika lahir ya umur 6 tahun 7 tahun sudah hafal Al-Quran, umur 9 tahun sudah hafal kitab Muwatta Imam Malik ya. Nah, itu kecerdasannya Imam Syafi'i ya itu. Jadi memang ada bayi yang lahir
kandungannya berusia 4 tahun lamanya. Tapi kalau sekarang 10 bulan belah disarankan oleh dokter untuk sesar. 10 bulan sudah disarankan untuk sesar karena bahaya nanti kondisi janin atau bayi yang ada di dalam kandungan itu. Selanjutnya al-hukmu tsalis. Nah, kemudian ada hukum yang berikutnya, penjelasan hukum yang berikutnya. Al-hukmu tsalis hal yuqtassu minal walidi bi janayati 'alal walad. Apakah seorang ayah atau ibu, orang tua itu akan diberi hukuman ketika dia menyakiti anaknya? Ya. Tinjauan hukum Islam seperti apa? Kalau sekarang kan ada undang-undang perlindungan anak itu Pak ya. Ketika ada orang tua kok melakukan kekerasan kepada anak, maka orang tua berhak untuk dihukum. Istilahnya akan terkena sanksi hukuman. Maka pandangan Islam seperti apa? Ketika ada orang tua menyakiti anak, zahaba jumhurul fuqaha ila annal walad la yastahiqqul qawda ala ahadi walidayhi bi jinayati ahadihima alaihi. Ya, seorang anak, ini menurut mayoritas ulama fuqaha, seorang anak tidak boleh menuntut untuk membalas keburukan yang dilakukan oleh orang tua. Tidak boleh. Jadi anak nggak boleh misalnya dipukul wong tua, misalnya dijewer wong tua, mungkin ya. Ini tidak boleh. Ya. Tidak boleh bagi seorang anak untuk menuntut balas, tidak boleh. Tidak boleh. Tuh. Karena apa? Karena menuntut balas atas perilaku tersebut kepada orang tua ini bagian dari perilaku yang jelek, ya istilahnya tidak berbaktinya anak kepada orang tua. Padahal perintah Allah wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Ini perintah Allah di dalam surah Luqman kemarin, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Pergaulilah orang tua, ya bersamalah orang tua dengan selalu berbuat baik kepada orang tua, sekalipun orang tua itu mungkin perilakunya buruk kepada anak. Maka kewajiban anak tetap ya taat kepada orang tua, kemudian berperilaku kepada orang tua dengan perilaku yang baik. Ini kalau dari pandangan anaknya. Jadi anak tidak boleh menuntut membalas misalnya perlakuan yang jelek kepada orang tuanya, tidak boleh. Tetapi ketika dari sisi pandangan seorang imam pemerintah, maka melihat kok ada seorang orang tua yang memang ya menyakiti kepada anaknya, maka boleh. Ini kalau pemerintah, karena pemerintah, kewajiban pemerintah ada melindungi setiap masyarakatnya. Ini kewajiban pemerintah. Masyarakat itu siapa? Ya mulai dari yang tua maupun yang kecil. Nah itu. Jadi kalau dari sisi pemerintah dalam hal ini penegak hukum boleh. Ya, ketika ada anak kok disakiti bahkan ya dilukai oleh orang tua boleh. Ya boleh. Tetapi kalau anak, dari sisi anak tidak boleh menuntut. Tidak boleh menuntut. Ya. Nah, itu sisi hukum dari ayat wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Jadi kewajiban seorang anak harus selalu berbuat baik kepada orang tua. Nah, itu. Bahkan dalam sebuah ayat juga dijelaskan fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma ya wa qul lahuma qawlan ma'rufa. Ya, seorang anak tidak boleh berkata
Berkata itu maksudnya membantah kepada orang tua, ya. Ya, kemudian berkatalah yang baik kepada orang tua. Nah, ini berkata buruk saja tidak boleh, apalagi sampai menyakiti, apalagi sampai nuntut di pengadilan dan lain sebagainya. Nah, ini tidak boleh. Dan juga ada sebuah hadis, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuqadu lil waladi min walidihi. Ya, seorang anak tidak boleh membalas, ya mungkin ada sedikit perlakuan yang tidak baik dari orang tuanya, tidak boleh dibalas. Ya, ya istilahnya anak itu ya tetap harus patuh, tunduk, taat kepada orang tua. Tetapi juga dari sisi orang tua, maka orang tua pun harus memiliki cara yang baik mendidik kepada anaknya. Ya, tuh, karena apa? Karena ya pengadilan Allah nanti di akhirat itu bukan hanya anak yang dituntut saja, tetapi orang tua pun dituntut bagaimana perlakuannya, bagaimana perhatiannya kepada seorang anak. Itu. Jadi dua sisi, ya. Anak juga dituntut bagaimana kamu dulu berakhlak kepada orang tuamu, tetapi juga orang tua juga dituntut akan ditanya nanti bagaimana perhatianmu, cara kamu mendidik dulu kepada anak-anakmu. Dalam Al-Quran dikatakan qu anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, itu maksudnya ya cara mendidik kita. Ya, kita ajarin dengan ibadah, kita ajarin dengan kewajiban menjalankan sholat. Nah, itu bagian dari pendidikan orang tua kepada anaknya. Dan juga innama amwalukum wa auladukum fitnah, dikatakan dalam Al-Quran, sesungguhnya harta kamu, anak-anak kamu itu bisa menjadi ujian. Ujian dalam arti satu sisi akan mendatangkan pertolongan kalau kamu benar-benar perhatian dan anak kamu menjadi anak yang soleh, ini akan menjadi penolong nanti. Tetapi satu sisi fitnah itu ujian, maksudnya apa? Kalau kamu menelantarkan anakmu, bahkan menyakiti anakmu sehingga dia membangkang dan lain sebagainya, ini akan menjadi tuntutan nanti pemberat di akhirat. Na'udzubillah. Ada sebuah kisah yang dijelaskan di dalam sebuah hadis, itu ada dua orang tua, Pak. Dua orang tua ini sudah berada di pintu surga. Dua orang tua sudah berada di pintu surga, tinggal masuk baik. Tahu-tahu ada seorang anak digiring oleh malaikat menuju pintu neraka. Sebelum anak ini dimasukkan ke dalam neraka, dia ngomong kepada malaikat, wahai malaikat, ngapa kok aku saja yang masuk neraka? Padahal salah satu yang menyebabkan aku ini bisa masuk neraka karena aku tidak dididik oleh orang tuaku. Aku dibiarkan ini, dibiarkan itu, tidak diperintahkan sholat, tidak diperintahkan ibadah dan lain sebagainya. Jadi yang menjadikan aku ini masuk neraka bukan karena dorongan diriku baik, tetapi juga karena tidak ada perhatian dan pendidikan dari orang tua. Akhirnya orang tua tadi yang sudah berada di pintu surga ditarik oleh malaikat juga melok ke neraka. Ini ada sebuah kisah di dalam hadis, itu penjelasan seperti itu. Jadi intinya semuanya memiliki kewajiban masing-masing. Ya, anak memiliki kewajibannya untuk selalu patuh, taat, berperilaku yang baik kepada orang tua, tetapi juga orang tua punya kewajibannya untuk mendidik penuh perhatian, penuh kasih sayang kepada anaknya. Nah, itu sehingga konsekuensinya nanti juga ada masing-masing di akhirat. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi anak yang baik, berbakti kepada orang tua,
atau juga menjadi orang tua yang memiliki perhatian kasih sayang kepada anak-anaknya. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma. Allahumma barik lana fi ilmina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi auladina wa barik lana fi kulli ma a'taitana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة. 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 ح
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan, marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Muhammad Badurin Jawi Kromo, Palembang. Hari ini Senin 5 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan 1 Safar 1446 Hijriah. Mari bersama kita melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Ustaz Ahmad Fitrayadi SPDI dan imam dipimpin oleh Ustaz Muhammad Farhan Sulhani Al-Habib. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jemaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jemaah dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Dan kami himbaukan kepada para jemaah untuk dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam sampai dengan selesai. Demikian harap dimaklumi atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jawi Kromo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الله سبحانه وجعلنا من عباده الصالحين لأهلها. صووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الحمد لله. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ذلك بما قدمت يداك
ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر
الله أكبر التحية الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله إياك نعبد الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام
فمنك السلام وإليك يعود السلام. حينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود. سبحان الله 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 العظيم. الحمد الكريم دائما أبدا. الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال بنعمة. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله وتعالى. لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. واغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا وذريتنا وأهلنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. إلى حضرة المصطفى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحافظة شهر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. آمين يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. لهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه